از بحثا کوبانی بکم تماشاوان این هیجا به یکی جوارا دیسا دوباره بکم جبو کو وکا پنچمورا که لسر روی دیرو که بمینه عربان خواستن ناوی بکن عین العرب ترکان خواستن بکن عرب پینار داعشیان خواستن بکن عین الاسلام لکوبانی وکا خواه هر کوبانی ما لسرانسر دنیای روژا که بناوی روژا جیهانی یا کوبانی بری 10 سالان یعنی سال 2014 دما کو داعش ایریشی وی باجر روجاوای کردستان کر روجا یک ماه 11 پشگیری که ناف دولتی جبو کوبانی هاتا کوم کرن لسرانسر دنیای جبو کوبانی خو پیشاندان چی بون لی از وی کی جوارا بیشم تشتکی جوارا بیشم تو آلیکاری یک جبو کوبانی نهاتا پیشکش کرن کوبانی نهاتا آوا کرن او آلیکاری کل در و دهات دیتن لکوبانی نهات دیتن کسین کو پرین وان هبون مالین خواه آوا کرن او مالین کو دما داعش دا ویران ببون جهین ویران کری حتی نها مانه او کسین کو پرین وان تنبون درفتین وان تنبون مالین وان حتی نهاجی خرابن یعنی او پشگریا ناف دولتی یا مزن یا بری 10 سالان تن سلوگان بون اف راستیه که یکی مجداره وکر روژا جیهانی یا کوبانی ته ببیر آنین پارتیا دم لباکوری کردستان و ترکی و پارتیا DBP به وی مناسبته لگلک باجاران داخویانی دان و لسور جیجی خو پیشاندانک چی بود لآمده جی جبر دری لپیشیا دری آواهی DBP داخویانی اکات دارین و سروکاوی سلطان یارایی آخفی و گوت ادی دم هاتیه که دوزا کردی به چاره سر کنن و داگیر کر جه کردستانی در کفن به هیویا که همو کردستان رزگار بره ام دیس از دوباره وان سلام دکن دایشا هارو هوف ایرو چو خاصی جی پشتگیری گرد به تکوشینا کردا تک چو ام باورن که همو کسیم که بخوازم کردان سر آخوان تنه بکن اوه تک بچن اوه ببید داویاوان گله کرد بساله جبو خواه بده قبول کرن تکوشینی ده گله کرد بساله جبو هبونا خواه بپارزه تکوشینی ده ام دبیجن که براستی جی 200 سالی ده ایدین dev ji serdestiya Kurda berdin. Eydin dev ji axa Kurda berdin. Biherin vira Kurd biz axa xwe bêtirs azad bijî. Em dibare yekê kobanê li Kurda û doftê Kurda pîroz dikin. Em dibêjin ku roja we îroj cîhanê biye mînak. Çi qasa ku gelê Kurd li wê derê têkoşîn jî da em dibînin ku îro sistemekî gelekî demokratîk hatiye avakirin. Tevî ku Kurdan wê derê têkoşîn da jî niha li wê derê sistemek de cîhanê bive mînak hatiye avakirin. Li wê derê tu serdestiya kesî tune. Herkes li wê derê mafê xwe wekev diparêze. Herkes li wê derê azad dikare xwe îfade bike. Em dibêjin kî bira ev sistem li hemû cîhanê belav be. Bira îdin serdestî û hegemonya tu kesî bi ser tu kesî tune be. Bira cîhan azad be û bira Kurd azad be. Em spas dikin ji bo hûn hatine. سروکی سوری بشار الاسد بری چند روزان لباجار شامه به ریسیپین ساحل سوری را جویایه جوان خواستیه که زوین خواه نفروشن لبنانی و ایرانیان. جدارین دیپلماتیک دیار دکن که اسد بریار دایه دی خو بهتر نزدیکی ولاتن عربی بکه هنک ولاتن کنداویجی سوز دانوی که دناوا سه ماهاندا روشا آبوریا سوری باش بکن. پشتی شر لبنانه دی پیوندیین دناور شامه و طهران دا وکه بر گرم نمانش بر وی کجی سروک سوری دی دخوازه جه ایران بهتر بر خو بده ولات عربی وکه کویت تفیده و تسود جه ایران ندید باش خو روش ایران زیده نباشه دی دخوازه ولات عربی به طیبتی ولات خلیج کنداوی آلیکاری سوری بکن که جه سال 2011 و در روشه که گلکی خراب دادش. انجمن اجتماعی کرد سوریه نکسه لسر لباجار قامشلو جوینک که خویا آسایی یا نورمال پیکانی بردف که نکسه فیصل یوسف جروداوی را گوت او پشتگیریا پروسه آشتیه دکن لباکوری کردستان و ترکیه و خواست که آستنگی جبو پروسه چه نبن.
فیصل یوسف درباره ایرش وی داوی ده ین ترکیه لسر روج آوای کردستان جید بیجه ناب جیرخانه سویل به بمباران کرن و پیوسته لعفرین جی لیکولین لسر بن پیکرنین کتینا کرن چی ببن تصريحاتي جو برسبرسن تركا داعي جو تخوازن او برزغريكي جو بري اي كردجيتي شهن جار سر بكن بديالوكي ام سر سكرين ما جو ام بيشغرتنا جار سر كرنك باشتيانا ديمقراطي قضيه ملتي ما ملتي كرد التركيرا دفي بيديتن هر وقت ما جفاتي خست جو آلين هي اي تركا و اي آلية كرديجي بنكي جيرا ببينن جو اف ديالوج هري سري نكلم البيشاي بين دانين دوينا بريرا بيشتيفا مثلا او كاري لشكري يقول أنقرة شيبو دبن سهاوي وقتك يقول بإيجابية سرتها تشتغلاندن ليفا قرها برنجكي نيجاتيف هاتا نرخاندن جبر ولوجي ام تشتيولو ردكن وام بيجن افتشت دفيد قناغي بيدا بهتر جهدان بديالوكي بجهدان بيجو ملتي ما تشاوا كاربي ريا خو ببيني شركاتيك تمام دولتا تركي هر وقت يجي ام دبينن يعني اف دفر ما دفرك ملتي كرد الهندروي سوريا دفرن كردي دفي باراستي بن تش هر كسي نا مساله بنجه جو خدمة كوزاريش كسي سفيرت كان ببي جهك الشرة تش تركيا تش باكاكا دبي باراستي بن وجبر ولوجي ام دبينن تشتكي خراب وامرت كان او تشتيجو ريشيجو هاتن سرفا مسألة كهرباء عافيخ تشتي خدمة كوزاريا خلكي ام قاسي ويل سر ساكنين ام سر ساكنين جو دبي او جافديري وليكولين ببي او تشتيقوا العفرين يدبن بن بيكرني يقول سر ملتي مال عفرين يدبن ام بردوام بن جفاتي خست بردوام بي جو كسي ناف دولتي دبي رولك يبلي زينن او بن بيكرني براستي هاي دبي بين سكنان وهروها هات سكناندن اي مجي جو ام بيشغرتنا يك هلوستا كرديت كن دبي وقتي جو ايرو دفي قناغا جو دفرا روشلاتان هافين تمام تيرا درباس بي وام آماده من جيرا چاوا ام كاربن تفاعلي بيربكن جو خدمت وقت بيشير ملتي ما فكري وما بريشي بيروز كريا او هالبجارتني تشريعي ملتي ما الكردستانا عراقي بسرقتيا جنابي سروك مسعود ايغو هر وقتي باراستيا فيدرالي وما في نتوي ملتي كرد وايروجي سركتناوا وسركتنا كسن كردستاني جهير حتيه الجمع وبريجي ما بيروز كريا ودي سجيان بيروز كن جملتي كرد وسروك مسعود را وين جود فيت قناغك نيزيك الجور ظروفه كونغري ما بينجا انجمنان اجتماعي كردي دار كبي لناوا باجار قامشلو چکدارکی داعش هاتا گرتن وی چت کر پلان دکر کو قامشلو هناك ایرشن تروریستی پیک بینه حسد داخویانی اکل سرگرتن وی بلاف کر گوت وان به اپراسیون کده به هم آهنگیان جف آنگیا لگل هزی نف پیمانی ناف دولتی باجار قامشلو چکدار داعش بناو کرم مشعود گرتنه او چکدار جباجار بو کمال دیرزوریه چویا قامشلو جبو کل ور ایریشان پیک بینه کرم مشعود بری نها دنوا هزین ارتشا آزادیا سوری دا بویا که هزا کسر به اپوزیسیون سوری ویا پیش رجناوا وان در کتیه بویا داعش افجی دیمن وی تروریستینه کل قامشلی هاتیه گرتن لتركيا ده اوبراسيون كده لبنج باجاران او اوبراسيون ده همان ده ميدا بيكاتيه دانزده كس بتهمتا كو لروج اوای كردستان ناويا باجي و بايد ده جه گرتنه هاتنه گرتن دو هزن امنيين تركيا بفرمان سردوزگريا كوماريا ازمره لچند باجارين دنيين باكوري كردستان و تركيا اپراسیون پیک آنینه به سوجه کو بره لسوری و لروج آوای کردستانی بشتاری چالاکیان بونه او کس هاتنه گرتن سردوزگریا ترکی دبیجه او کارمندن یانجی اندامن پیاده و یپگی بونه اف کسین که هاتنه گرتن
تماشاوان هیجا دیمنه که بالکش جه گنده کفر دلا جیرین گنده که افرینه گهیشتر رو داوه تیدا دیار دبه که هجمارک جنین عربین هاویرده يعني عربين هاويرده كنا او كاسين كل خلق نخلق عفرينينا العفريني هاتنا بجي كرن او عربين هاويرده كتنا نافا زفين كردان زيتونان كوم دكن دبن تشتكي روجانية الزانم يعني لهريما عفريني تشي دبا يعني جبونا غريبة بيقمان جبركو هما حروج ام بحثوان بن بيكرنين كل عفريني تشي دبن دكن لي تشتي نورمال تشيا بنير چکدارین اپوزیسیونا سوریه هول ددن وان کسان جناوا وان زویان درخینن لین کارن اف عرب دبیجنم در نوکفن دبکن کن او چکدار عرب لبرخواد ددن ناوا وان زویان کردان دا شرد ناو برا وانو چکدارین اپوزیسیونا سوریه دا درد که و دیمن جبو من براسی گله کی بالکش بون من حس کر هونجی ببینن بنیرن او شرد ناورا وان عربین هاورده و چکداران درد که و نه عربین هاورده نجی او چکدارین کلوی داره دمینن یک جوان نخودی وان زویانه و خودی وان زوین زیتونه کردین افرینین رسنن رايحين لك بنات عم والله بنات عم قالوا لك هر درباره مجاره دزیا زیتونان دا العفرینی لگنده کرزیلی گنده که ناسکری هرم عفرینی نزدیکی 4000 دار زیتونین 17 مالباتین کرد جه چند روزان و جه عالی چکدارین عمشاتان و هاتیه دور پیش کرن یعنی چه هاتیه دور پیش کرن ناهیلن خودین وان زویان در باسی ناو زیتونین خواه ببین چکدارن لوان قدخه کریه چافکانیه که تایبت جه داره که تایبت کو آگاداری وی روشش ناو عفرینی جرودا ویرا دازانین کو چکدارین عمشاتان ریبندک یعنی سیطره یک لوردانینه سیطره جی دوی گلیده چه کرنه و تبواهی بر همین دار زیتونین جودکاران لوی دریل کرزیلی هاتنه تالان کرن